Ini pakisya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyus sadaqati a'zam. Antun aku ni lebih mala. Antun aku ni pinakamala as-sadaqah. Natigo Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Ayaku na lebih mala as-sadaqah. Naswatigin so kasidikang ka. Asaka tigin na mapipi aginawang ka. Da sakit ka. Agu makakagida makasa kaligit. Ay pagkalakas waya makna niya nakapupubri. Ginang ni mapi akasidika. Igira mapipi aginawang ka. Nadika di isidika. Agu igira amia gida makasa ginawang ka agiyang kutwa kaligit. Nadika di isidika. Agu giyang kutwa kipkalakan kasagiyang kutwa kapubri. Nadika di isidika na ginang ko ni imala asadaka. Ay sabab namya putula ka agiyang kutwa baya ginawang ka. Inatuwa na ka agiyang kutwa baya ginawang ka. Ayaw mana niyan na siyong bili ka agi ang kutwa baya ginawang ka. Wata mo nun gina. Nagwaya kong panakapya. Udi na mala sadaka na iyang kutwa kapang maging ka sa sadaka. Asa ka na mala aarap ka, mala pangarap ka siko ka pakatamo ka. Ayaw mana niyan na mala ay na makasiko ka pakatamo ka. Wala tumhil. Hatta ida balagatil hulqum. Qulta li fulanin kada. Wali fulanin kada. Ala waqad kana li fulan. Ubang ka tigin ng gua maya suka sidika. Ubang ka pagamaya. Ubang ka ay makna niya na senduda suka sidika. Taman sa amay ka makataling matigin sunyawa si ikukurukom. Na matiro ka tika si fulan na ay bugaya kanun na giraw manaya. Na si fulan na giraw manaya. Ubang ka tuating manay Rasulullah nayawa. Ubang kang gua maya suka sidika. Mau magi ang kutwa kapatay utaw. Na matiru yan na yan kaya tamukakan na sigiraw manay nagibugian yan nun. Sigiraw manay nagirikyan nun. Ubang kau tunay ba? Sisagyan kaya ayamak na niyan nakapakabubagirakapan. Mamipia ginawang ka. Dara ka pa na makataling masuka patay. Dara ka pa na makataling masuka sa sakit. Na ayamak na niyan na panamarka si ikukasid ka. Panamarka ko ayamak na niyan na tamuk ka sa ando manay kapakabugayin kong sa sadaka. Sa makapantag si ikwallahu ta'ala. Kagianan mala ibalas si kuya manay nakasidka.